silandela silandela maqhawe asendulo asishiya wona Jesu Kristu inkosi bazalwane. Ngiyaxolisa bazalwane kunihlinya. Ngiyayithanda bazalwane le ngoma le. Ngoba vele ophethu uma behamba bashiya nenselelo. Masibheke obaba uBhengu bashiya nenselelo. Obaba uNgidi bashiya nenselelo, ochiliza bashiya nenselelo. Ivangeli bazalwane malingafi ezandleni zethu. Ivangeli lamampela malingapheleli la kithi. Nathi asishiyela abanye sibashiye nenselelo bathwala umthwalo thina lingalahleki kithi bazalwane ubaba ukunene lo onibingelelayo ngibingelela abazalwane bonke ngibingelela inceki kaNkuluNkulu ngibingelela obaba ngibingelela omama ngibingelela Sunday school ngibingelela abantu abasha ngithi uJesu Kristu inkosi Jesu Kristu inkosi bazalwane kuyavuka nje kulezi insuku kahle kunesikhathi bazalwane kuyavuka ukuthi ngimbonge uNkulunkulu bazalwane njoba ngiyindoda nje namhlanje ngingaka ngibonga uNkulunkulu ukuthi ungikhulisile bazalwane ngikhuliswe uye bazalwane akekho umuntu wangikhulisa ngakamazi uJesu nokuthi ngelilanga ngiyoke ngazana noJesu ngelilanga wangikhulisa bazalwane ngiyindoda mangalanda umlando wakithi unzima kakhulu bazalwane ngiyakhumbula nje abazali bami abangizalayo bezidakwa bonke ubaba wami ongizalayo bephuza but yena bephuza ngokuthi indoda ubengcono uma wami ongizalayo bephuza ngazalwa abazalwane ngazalwa phakathi kotshwala abazalwane ngiyakhumbula nje kunogogo wakwangitshela ngilanga wathi uma wakho wayehamba nawe ayodakwa la dakwa masedake wabuye nawe afika akulahlelela eminyango sikuthathela eminyango ulambile sikufunza ukudla abazalwane ingakho bazalwane ngibeka leli igama ukuthi ngibonga uNkulunkulu ukuthi angikhulise ngibe yindoda bazalwane ngikhuliswa abantu mina ngikhuliswa ngefamily yami bazalwane akunalo yi1 wangikhulisa okunye nje okwenzeka nje ubaba wathatha unkosikazi uthe mayithatha unkosikazi wafika kamamkhulu wazongiroba wabatshela ukuthi uyongithatha uyongisa esikolweni bazalwane kanti ubaba akangisa esikolweni ungithatha ngiyolusa inkomo zakhe lezi alobole ngazo la ayekade ethathe khona unkosikazi bazalwane mangifika khona kulo mndeni wathi ngeke next umntwana ungaka angazolukhuze angazolusa inkomo emincane kanje waye angayi esikolweni kwathola bazalwane mina bengena certificate sokuzala esikolweni bengena ngesitifiketi sokuzala bengena certificate sokuzala bengenalutho nje bengumuntu nje kahle iminyaka yami engizalwe ngayo kwageswa bazalwane umnyaka khathi ngithola manje bengitshela manje ukuthi ngizalwa nini njoba sengingaka ngiyindoda engaka iminyaka lenginayo akusiyona exactly just kwa le family lengangihlala kuyo yiye yanginikeza iminyaka nayo igesa ngokuthi uma wami wayephuzela bazalwane ingakho uJesu ngimbonga kakhulu ukuthi ungikhulisile kufanele ngabe ngafa bazalwane funda ngendlela engangidelela ngayo kufanele ngabe ngafa bazalwane ngabe nje ngaba ngikho la emhlabeni ngiyambonga uJesu ukuthi angikhulise nokuthi ngazani naye ngiyambonga uJesu ukuthi angenzele umusa ngoba bazalwane kwenza ukuthi wazane noJesu kungumusa ovela kuye nokuthi uJesu akugcine uhlale endleleni yakhe umusa wakhe bazalwane hayi ukuthi ngokuhlakanipha kwethu akusukuhlakanipha kwethu ingasazana lutho thina but ngendlela sometimes siye senze ngaso ngabantwana baNkulunkulu senze ngathi sihlakaniphe kakhulu thina okudlula uNkulunkulu size sishaya ifuba kanti ukuthi uNkulunkulu akugcine uphile impilo straight umusa wakhe ukuthi uhlale mawubaba ube ubaba straight noma kuthi uhlala wedwa but uhlala nobani uhlala noNkulunkulu awenzi izinto eziphuma endleleni bazalwane unkosikazi wami akahlali la ngihlala manje ngihlala nodadewethu bazalwane la ngihlala khona emthwaleni ngihlala nodadewethu but angizenzi izinto eziphuma endleleni ngimelizwi likaNkulunkulu ukuthi lihlale kimi njoba ngisho ukuthi
laba bahamba bashiya nenselelo ukuthi ivangeli malingaphelele ezandleni zethu. Yiloko nje bazalwane okuvukayo ngisaqhubeka nale ndaba. Bazalwane ngingenalutho ngingafunda isikolo ngilusa inkomo kwahlala iminyaka utheke linye njalo makuvula ikolo inhliziyo yami bephlungu ngifuna ukuhamba esikoleni ngikhale kuleyo family le engangihlala kuleyo le ubaba wayethathe khona unkosikazi ngikhale khona bathi abayikho into bangizamela isitifiketi sesonto bazalwane ngiyasikhumbula bangenzele sona ngoba bekusontwa la bengihlala khona bekuyizayona bangenza isitifiketi bathi ngise esikoleni thola isitifiketi sakhona asisebenzi bathi bafuna isitifiketi sami sokuzala ngiphinde ngizohlala phansi ngiqhubeke ngilusa inkomo esigangeni bazalwane ay uhamba iminyaka ay ngelilanga bengithi umalumekazi wami because angithi bebenza ubaba ubethathe la bethathe khona unkosikazi kuno uma bekune lo unkosikazi amthathile ube umfowabo ethatha unkosikazi and then obvious vele ngithi ngithi ke lo umfowabo umalume and then bese kuzoba unkosikazi wakhe ubani umalumekazi kimi. Ngelilanga ngivuka ekseni lelanga ingane sekuomunye unyaka ngivuka ekseni bangiqonde ngqo ensimini ngifike ngikhale kuye phambi kwakhe bewunesi lo mama ngifike ngikhale phambi kwakhe ehlabula ay asuke lo mama alokho athi sihambe bazalwane esikoleni ngihambe ngingagezile mina ngigeze vele ngangigezile ngigqokile impahla zesikolo ngihambe ngiyokhala phambi kwakhe ayeke ukuhlabula sihambe sesikolweni masifike esikolweni othisha lamakomiti labo masokomati no ngeke lo muntu afunde la lo muntu lomdala lo muntu and then enye into lo muntu uzoshaya ingane zethu lo muntu lo kuphikiswane uthisha omkhulu athi hayi next asimthatheni maye yoshaya ingane sizomxosha bazalwane ngangifunda ugrade 1 bengina 15 years mina ngifunda ugrade 1 bazalwane ngaqhubeka ngafunda bangithatha uthisha omkhulu wakhona wesifazane ngafunda bazalwane bengiphuma number 1 ngaphuma number 1 ngaze bazalwane ukuvuma nje icala phambi kwaNkulunkulu ngathi mangithi standard 3 ngajumpa ka standard 3 ngafunda standard 5 ngasebenzisa report lomunye umuntu ngahamba ngafunda u5 ngafike ngaphasa ngaya ka6 ngafunda ngithema ngifika ugrade 12 washona sengibuyela ngapha ku family yami sengasekho la ubaba ethathe khona unkosikazi bese ngifundiswa bongekho umuntu osebenza ngifundiswa umfowethu obekhubazekile ngoba behola umfowethu lo washayiswa imoto ashona ngabikho manje umuntu ozongifundisa ngiyeke isikolo bangiyeke isikolo ngibuye ngize la eGoli ngizohlupheka la eGoli ngihlupheka eGoli ngithola ama contract bazalwane bangithola icontract ngisebenze ngiqova udaka bazalwane bene ngomusa kaNkulunkulu kuleyo contract lekuthothini kunomsebenzi kagesi uNkulunkulu enza iplan ngingene la kufunda ugesi la bazalwane ngifunda ugesi ngize ngihambe ngiye esikolweni ngifunda bazalwane ngathi manje ngiqualify electrician ngisebenza ngogesi nje la ngisebenza khona bazalwane ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi angikhulise bazalwane kuyenzeka kunezimo esihlangabezana nazo abantwana laba abazalwayo inhlupheko iyabenza beze benzani baze bahambe bayobhema iwunga abazalwane ngani ngenxa yenhlupheko bathi mina uNkulunkulu wangenzela umusa wangikhulisa phakathi kwayo leyo nhlupheko engangikuyo bazalwane ngiyindoda namhlanje bazalwane ngenxa kaJesu uJesu ungikhulisele ngiyakhumbula nje bazalwane labe sonta labe ngihlala khona njengoba ngisho ukuthi besonta sizayoni bazalwane siyazi ukuthi vele ezayoni senzayo ezayoni kwenziwa yonke into kuyahlatshwa kwenziwa yonke niyajola futhi manifuna ukujola khona la esontweni bazalwane ngiyakhumbula ngathola umunye umfana washumayeza lo mfana sidlala sibancane ashumayeza umfana owaphenduka lo mfana lo uthe mayiphenduka sidlala so ngila ngashumayeza umfana zasabathe washumayeza umfana asithi siyabeka amagama lo mfana uyasihlula ngamagama hayi ashumayeza umfana bese ngithi mina nomunye umfowethu esilamana ngithi ndoda phela kahle lo muntu lokhuluma iqiniso thina asikhuleke sithi uNkulunkulu akasinike akasitshengisa indlela yakhe straight ngifuna yona mina phela because ngididekile manje ngendlela akhuluma ngayo hayi ngiyabona umuntu uyahamba esigogweni ngoba vele besisenzela yonke into asho lo mfana ukulala nomuntu wesifazane ungashadile naye kuyisono noma ngathi intombi eyodwa kuyisono phambi kwaNkulunkulu ngoba akusumfazi wakho lo ngithi hawo ayingeke
And then bazalwane ekuthandazweni kwami uNkulunkulu wangenzela umusa ngahlangana noJesu. Nefamily yami yona le eyayidaba okubhlungu ukuthi uma ongizalayo washona bazalwane washonela la eOrlando washisa nakhona isitori sakho nasazi washisa kanjani washona but ukubhlungu ke kungiphathe kabi ukuthi uma wami ngiyazi ukuthi ngabe manje uphendukile okuye kube kubhlungu ukuthi washona engaphendukanga bazalwane uJesu wangena efamily ngoba yonke ifamily yami labo besifazane bonke ifamily yami bekuzidaka omamkhulu bami bekuzidaka badaka bathi baqeda istress nalo nodadewabo malo omunye nabe bedakwa bonke bebe-3 bekuba umamkhulu bese kuba lo omunye udadewabo ngokulamana kwabo ngokulamana kobaba bebedakwa bonke labantu bo-3 bengabesifazane but uJesu wangena kulo oyi-1 umamkhulu bazalwane thema ingena uJesu saphenduka sonke ekhaya saphenduka sonke bazalwane samukela uJesu yaphela indaba yokuphuza utshwala ekhaya kwaba umuzi ophilayo bazalwane saba ngabazalwane sonke bazalwane ukuthi uNkulunkulu ngiyambonga ukuthi angenzele umusa ukuthi awuze umthandazo wami ukuthi mina ngenzeni ukuthi ngiphenduke mangithi kuye ngithi baba ngicela ungitshengise indlela eright hawu uJesu ungitshengisile yiyo le ngikuyo bazalwane ayikho futhi enye because mangicabanga ukuthi ngabe lesikhathi lesinangendlela ngangihlupa kulo wamuzi kubantwa uNkulunkulu wangi ngafa leso sikhathi ngabe ngisesihogweni ngabe ngiyasha nje kumanje bazalwane ngiyambonga kakhulu uJesu ukuthi angenzele umusa ngiyabonga kakhulu bazalwane uJesu Kristu uyinkosi.